Yama Ghana for Akwaba na fe yen hye kasebo no ase. Na yemo Akwaba sa no ba yen Facebook no eswa. Dwumadie no chama wontumi wo say it is agglomerating and conglomerating e wo Facebook na se a. Won so betima jai wo message ene wo comment na to ho. Na yen so ya kenkan e de ama wo ye komra hye bedafie. Na edom kese ne ba no dani awo no. Ana wo ye mra hye bedani e wo afutu. Ne din e de Alexander Kwame na afenyo Markins. Ana wo de nsam atodwai. Wo kire mu a say emra hye bedafo atintim emra. Aye kan se bill no. E de ba beto mra hye bedafie na ebresem no. Wonom agiatum wotire mu asam na ma sese mpanfo de ba no ebeboa na free senior high school no yetimi aboho ban se ne be ya aban de ba dachi bia won ka se enye na aban ana de ba ye enu nti no oba betwam na etimi efri ho wotire mu a wosi free senior high no eye hye papa mampani ekufo ado ene na aban we ede ba ye na ade ba kwa aka ne se o man ye bekoso ni ata akire ni aye ni yi enu nti se de be ya Enquires se aban bi be ba dachi bi na wakasa ai enyame na mede baye elintiri betwam ama Ghana fo ni so ade hunu ate anwea de na ehu behia se mara hye bedwafo no wonom ana my Ghana mamra aye tintem na fiap ma Henkro Okran Nhyiraba to me se wonom timi hye mra ntir won ba be hye mra pampe de mu odin se brezi ahoma e de atoso se ne be ya dachi bia no aban de ba won ka se wo betwam e de free hono yewra Alexander Kwame na afenyo Markins wo ya majority leader enra wobra a speaker of parliament Yewra Urban Kings for the summer na backben. Wadi to ga etirem se emra hye bedwafo wo bi amra na afei enkomobu ho no ma wo mu hye mu emono. Ansa na emra hye bedwafo no bekwa asetena no. Ana Yewra Alexander Kwame na afenyo Markins wodi nka frensem trofo a wode sansem we atu ga efri se empanisi agina odogo ko ho ansa na ehun krom enu nti aginasie no emra hye bedwafo na agina no. Se Ghana fo agina beti a ensem trofo yan ane ye odogo enu nti na hu behia se wogina yen kroso na wode sansam no atuga mawiase amansan so obia etime etibie na wode atuga atirem se biebru se benyaro se abo so dam date ase akoko na banko a won kopunti ana education minister Dr. Oseye wodotwum wono ana mra hye bedwafo ne ehwede nim se wode saa eye presentation baba beto mra hye bedwafie na emra hye bedwafo so etime ebobo ho wo se no betime abo papa se ne be ya dachi bia no se bia eye NPP aba na ebeto so se de omobo breaking the 8 won komoyi maybe a Dr. Mahmoud Baumia ba was free senior high no kra no me se de si koso no amaji anim gwase ntime ba betwam anase bia mampenda da John Dramani Mahama ba no so aka free senior high no me ba betwam wase anu nti ana mra hye bedwafo no betintim sa mra ne de ato ho se bam na etimi abosa policy no eho eban wo bra Yewra Alexander Kwame na afenyo Markins wo kasa no emusam enie. The Minister of Education will present the free SHS bill to Parliament. You know, the Chapter 5 of the Constitution provides some aspirational indicatives. Those are not justiciable, but once by policy of government, an aspiration as envisaged by the Constitution is put into action. Then, to make it justiciable, you enact. In other words, there are provisions in the Constitution that you cannot enforce. You cannot claim rights to those provisions. The fact that they are there does not mean that you can apply to the court to enforce those rights. They are merely to enforce certain rights and give rights and take certain actions. So I think that this free SHS bill, if we consider as a house, what that means is that it becomes mandatory for government to implement this. Unless it is repealed, no government would have the right to say, I am not going to enforce free SHS. Because now there's a law. So if you fail, a citizen can apply to the court as his bona fide, and the court would exact justice in that citizen's favor. So that is the good news about this bill. Enti eni ayati yeyi eye edom kese wo Ghana emra hye bedwafie wono eda wono ma no se majority leader wono a ana wosan ye emra hye bedwani ewo afutu wo mfimfini mantam ne din ede lawyer Alexander Kwame na afenyo Markins ana ode sanse mu atu edwa wo ba ye Facebook no eso ana do message na to ase amayen na fe kasebo no won so watimi ababeka ho ye nto akasebo no eso ye to akasebo no so ana eda so a ejina ma hye bedwam na honom na ndra da ma hye bedwafo kwa setena ina nyasem kuma akra amukobobobro ne ma so ana ne domko ma hye bedwam eso de gina ho so mo wonsem ka efrise ensem bi ha pa o manga na mu a wo hwe na nsenya abato edintwira ho ma ye bietu ho de Ghana fo ade hye a
afino mwanya mfinhia no dum wotwe de kono monkonko twere mu din se ba betimi aboa na ne afim ne do ne abatu no mosuma tumanya kwanya akoto abane bi na no ena jese dom kuma ma se bedom e kire ma emra ye bi abatu ho mato ho no ma na Ghana foko twere mu din no nhyehyɛ bɔne a metire electoral commission fo edigu akwan monti ene Ghana ni pa no watwen kranta bi so afa paso ne bi so afa blade tese ntokwa ne moja na manfo hwiegu o man Ghana mu no kire mu a na yade a airtime pa ne senti saa na mo ne nhyehyɛ bɔne a electoral commission fo edigu akwan mu no enya de aboa ne senti yakwakoto aba mfimpi me na do ne nan mu no omunim de ebesi nti enemanim ya no electoral commission mo modern no mapie mu e o ma sebedwo meyi nsem ya no firi se anama otu ye no nya de ya na mo aya na mo pakra na nipa akasa ye e de ma dom kwa ma sebedwam eye minority leader eye Dr. Kessel Atoforsen ena wo kire mu se watena se adwene ho ahunu se electoral commission nhyehyɛ bi o mo ye nyame ne nukure ni enya de eboa efiri se din twere kekemponi ye kwatwere din keke ena nipa akotwen kranta ne apaso yi na ne 2024 abato yi de ya hwe ne ye party o man Ghana ne mebese no enya de ye behunu bi ni sente no o kire mu ehu behia pa se electoral commission be pie o ma hye bedwam na wono mate abadwaku ba hwehwe mu nsem afiri se enema hodo ne sente ne de bibia ne wada danse se o man Ghana electoral commission hye pa betimi aboa na 2024 abato de wani yanimu no enema timi akwa ni sente o mapie mu na kopo ya de na otwa de yanimu no meyi nsem bia ne se betimi aboa na 2024 abato a edo man Ghana nimu no ya hunu se asomdwa ye wo no ye betimi akra so emna Atoforsen o kase mase bedwamu no emu enchiremu nie. These developments, Mr. Speaker, are unhealthy for our electoral process and democracy and go a long way to ground the public perception of bias on the part of this particular electoral commission. Mr. Speaker, why must this electoral commission always take questionable decisions which create chaos and confusion across the country? Why must this electoral commission always threaten the peace and stability of our dear democracy? Speaker, I may ask again, why must it take massive pushback from the public and backlash from the electoral commission to always do what is right for the people of Ghana? Mr. Speaker, whilst we acknowledge the electoral commission is an independent body, it must be pointed out in no uncertain terms to the electoral commission that it does not have the independence to make dangerous, ridiculous and outrageous decisions that can affect the peace and stability of our country and its democracy. It is therefore imperative for Parliament to call the Electoral Commission to order and to save the democracy that we have always protected. Mr. Speaker, the NDC Minority Caucus want to use this forum to demand an urgent committee of the whole meeting with the Electoral Commission and to iron out these concerns before, Mr. Speaker, it is too late. Edi awoti ye eye dom kuma e wo mra shebe dom ba no dini ne din e de Dr. Kessel Atoforsen dende ena awoti ye eno achi ena Speaker of Parliament eye Aban Sumana Kingsford Baben ono so wansem bi kapa na o kire mi so ehu hia pa na consensus eye dom kuma mra shebe dom e raise ne hu hia papa na no de on to nsam famfra eye Electoral Commission kuto na momo no obato nsa de afra o mampeni na dankwa akufuado o mepie o ma hye bedwam eno achi Council of State bebabi afin so National Security Council bebabi ana afin so aya Frank Atufo de ma man Ghana manyoku ahodo ni nyina o nyina ba bepie mu e o ma se bedwam ana afin so bio National Executive de ma eye various political parties ne ba bepie mu e o ma se bedwam o sa kire mu say security services nya bebabi titiriu o kire mu say hone de hia na pa Ghana Police Service for no o so hia mpapa pa free say o mangana na yewo mu no edin twere kakra ye twere no behu no kobra ne atwen krante ne wayi obi aso ase ya dan amanyoku o mangana mu dia pa na mogi no mayi mu o se odwene ho na ote ase enye ye firi se wo hwe mframa hodo ebe o mangana mu na bibibia ne we dia danse ye se o manye wasomdwe ne senti 2024 beta abato ade ya ne mu no ebetimi akrayen bamba ye we no ne senti no wo mapio ma sebedwo mu nyina metena se no mu hu susɛ pese pon betimi afa so se betimi abo na ne 2024 abato ade mangana ne mu no asumdwe etimi aba omayimu na mra aya openia ono ya Speaker of Parliament aya Aban Sumana Kingsford Baben o kasa mesebedwamu no emu enchiremu enie. We will include the President, the Council of State, the National Security Council, flag bearers and national executives of various political parties, the security service, particularly the police, and I emphasize particularly the police. We don't want to see military during election. When there is a need to call them, they will be called, but they should not be at polling or voting centers. Honorable members, the clergy
and notable civil society leaders will be actively involved. The signs and signals of happenings in the country are not that of assurance and hope. I shudder when I'm told that people going to write their names, carry knives, guns, just to go and write names. What about when we are going to vote? And at the end of it all, the results are announced, and somebody else has carried the day, and not the other. I shudder to picture what will happen. Any awuti ye aya kasama for edema oh my God, I'm not sebedra. Nedin ede Aban Sumana Kingsford Babin. Yentu awia pram to breka sebono eso. Ensem wa de nam ne nyina no yato ne se agemensem ye de free DLFM 106.9. Na ensem no ye boy motom e won krapompure mantamu a yete se apetupre a wo kwa wade ye nam Ghana fanan ba bia mantam akoma edunsia ne nyina mu no kasebono enam so a kofitela da woment Facebook na se enso no wadwenkyere ye gitu mu pa sasantemem ene trese kente enya sam gutwa yento akasebono eso ye body awura mu ewo NPP wo so manyeko no emu a mampani abedi akire eye Dr. Alhaji Mahmoud Baumia na ene wono ananisa benkum ene nifa ekita frank emu a wo him na wo tu ede aboa NPP se de beya wo mo nsem a wo mo ka ene trese campaign a wo mo eye no se Ghana fo gitumu a na wo magina so ato aba so wo manyi ntum so dia e wo Ghana fo no nkasa so ensem na we anam so ama Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wayi nanu ede esi ho no se wo kwakobọ ntoa e wasantemem se ne beya se ne Bible kan ye no se ye so kane a ye mfa nhye kodo ase na mbom ye di sikane adua so ma Ghana eni wiase nyina hunente no Dr. Alhaji Mahmoud Baumia kumase me ani asantemantamu a wo kro no botaye nyina no ene se na ni so ade hunu a wodi bedi mampani e wo Ghana ha no wode kwa kwakire sanse aboa sansa se bi mpane se wo fa de a wode kire na wobra wakasa na wo kirem se ade ba ko a so nyetumi se president na wo bedi Ghana so ade obeye ene se wo he o my Ghana etifedo ene ne mpotemu a eye the northern sector no a wo kire se wo beboa pa na kire se eye herbal facilities eye emiaya hodo a ye betimi aye bibiduro na Ghana fo atimi abone se guna egwo mumirim na ye de atu yade ahodo nyina ase no beboa ama tifedo mantamu wo musa atimi akasa facilities no sada so ana middle belt eye Ghana ye mfimfin fam ana afenso no eye southern zones eye Ghana ya na afo fam Enquires ene Cape Coast ene miamia hodo takrare ne nyina no wo kiremu a eno so wo besisi sa eye herbal facilities no na atimi aboa pa ama Ghana fo ade hia wonom ete hahan ede ye nuro eye herbal association fo no wo so adwumadi a wo mudie natimi akonkanen wode sansem we etudwa na ebra na wone herbalist no ene afenso na nanom akuafo wasantemantam ahyiamu a na wone wo mo edi nkomo ana wotirem se ne nyina monso no se obi a wote adro se eye herbalist no ne dwumadi a wodie no se betima konkan se bempanesi ente aha ma nyina no ne nyina no anase enkopedro ni ane habanti do be ene se wo betwa foto kese ade ato se de be ya eye herbalist a wo mo pese wonom eye research e wo mdwumadi a wo mudie mu sa doctorfo ne hina no eno so matimi agina se de be ya cap twitwi di akane na wo mo bo no so no eto watimi atwa wo kasa no wo kire mu a wo se nyame ya dom na so be mampani so a eye wonom a eye Food and Drugs Authority for age wo mu no atomo no ye behwe se de be ya apomuden ensi achiba National Health Insurance Scheme no so no ye de sam no ebeka ho se de be ya Ghana fo so wo ya dia obetima nya bibidura nom e wa ya sabia na aban no ebefa ho ka Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Research into herbal medicine, it is not just for you. Anybody we funded for research because then the certification process FDA, a person who said, surgery, a very huge manner and answer age. A dear Moka said, sign a vessel, I am a correct and answer a general correct. A share say from research. Because your research institutes in terms of herbal medicine, say the Okogyeabour Ocran Research Institute
for cocoa, almost your research, not documentation. Every year, they share no more documentation. That's facility is very, very important. Yamiado, many say it's good say Yenya every week in facility, but you're starting at least with 3 facilities, one in the northern zone, one in the middle belt, and one in the coastal zone. Enti anyway no Ghana mampani abedi achire Dr. Alhaji Mahmoud Baumia wade sansem we tuja Kumase wabra na wone yenuanom ene yem papa no ye nananom a wo mote ha no no wone wo mudi nkomo na eno achi no ana members ede ema Ghana Herbal Practitioners Association wonom so ede tu Ghana wo motirem se o ha ba ko mienu miensa bi wo honom a amase sei adwuma wo mo ye se eye abibidrofo no aha dwen nti amadwuma wo mo ye ni nyina no atimi abafom eno nti wo ha hodo wo na mo no so wo mo ede to mampani abedi achire enim na ina shugo ni se kentiro eyema se na ansana every for bedi watu this the facility here about say ene adie to da ya no ma se bedi asa ya se bedi asa ya ni ani ni fi ni bedi se apa se so ya ni na do na ni na so ni wet no no ya president of Ghana now the fact that nobody adie ni no ke se pa ene se Ubaya or high region Biamuno, Ubaya, one facility, one region. The person also, I can say, I will say, I will say, we are local hospital. They are not in so as a man. Now, I'm going to do 3. Also, Uber have a no pay. And I will be Eni ayeti ye Ghana for this year, wonom eye hahenro. Herbalist ne bi na enra obode sansem we atu da obra Dr. Alhaji Mahmoud Baumia. Wadene nto abon kopie mu ewa asante mantemu yeto akase bono so na yembo emfa nwura mu ewa frankatwini ede National Democratic Congress NDC amanyuku no mampenda da John Dramani Mahama wakasa echiremu a nyankopo ya adom na Ghana de hye eka na waka mu nyina koma ne ne moto abade man pa de ne emiamia hodo ya oman Ghana mensin ni nyina mu no obi abenya mining officer won betimi aboa men ne chese oman Ghana ma mutufu magudie no betimi afa kwampa so atufu magudie ma mo hatomo pa odise mo nyina tuda echire mo oman Ghana yewo mu no edum pempenso bia otumi ho se obi wo no ma no de otetakwa bompie so ho no no wote kwa tintintin sei ne ya kya ne se ne ope concession ba bi obetumi atu eyefo magudi a omomode ne wonfra onfo ka anase keteke ene onfo ana ontre ma mepie kram premantem no magina license no mse se dabi se koba ni sei a eno betumi aboa me ne enipa dodo na entimi nya tumi krata wono betumi de atufu magudi enti no bo se nipa na afa koti kwan nene wakokwa wura oman Ghana akwayem no se nsuo no otufu magudi na basa na ochim se dabi hihye pod begu akwam ne se ne Ghana mensin ne nyina no bomoden no matete atran ne bia no betimi abo na ne Minerals Commission ne betimi ahwe so a wono betimi amatumi krata ma Ghana de hia wono mkon bedo so mpeso betufu magudi no etumi abo wono mo so etumi afa kwampa wo betimi afa so etimi atufu magudi okasa na osem sei sane ma hodo na ba na betimi abo apa ma ne eye Minerals Commission and Office of Environmental Protection Agency a yetwere tie kan se yipi fo no betimi abo na ne hihye pa hodo betimi abo no begu akwam no betimi ama eye etumi krata akosi bo no be kan se license ne bi na afen so wo betimi do mani edi eye fuma gudie ne tuo na chi pa de mi de hihye pa de agu akwam a adehye muntumi fa kwampa betimi akwafa o makwase kwati kwan akodu fuma gudie mfa ma kwan so no saa so ye ne betimi o maden etimi atwe saa adehye ne akogya ma no memra ene wono madi nti betimi abo ma fuma gudie a ye betu o magana mu ne matimi akoso ye pa odem se wanyina de tudwa eno ne nsamhwefo hyiaye ewo prank enkrampopre matemu ewo nemla wakasa efa ne 24 hour policy economy a osha babo na Ghana o kiremu aje se na adwuma pa bebu so man Ghana mu no enya adwuma keto akra na wakata na o kiremu se saa na ma wo nyina ye nema bi ade na koma so opeso obo na o man Ghana no emabunu dodo na enya adwuma pa wono mutumi eje na afin so o man tumi ku ekona ne mafiri se o man Ghana bebe yaduro no ehu behia pa se o man nyuma betimi abusu na Ghana de hye a dodo na asoro mututu kwan ekwa amemia hodo bi na amano ne kopa adwuma ye no
basa mebuna hodo o manga na mududu ebetime dwena fro mayimu a be ma o manga na yempuntuo no atimi atwe se chi ne senti ede na koma so pa ode ne kasa be ne wetirem se otutu se Ghana de hye nyina se 2024 abato yi de oh said o manya ye na Dr. Mahmoud Bawumia no no kasa ne boss na dankwa akufu ado said o man say o man we de na so Ghana fo nyina betumi ato aba ede ama ono eye o mapenda da John Dramani Mahama no ba moden abesiesi o man Ghana na enyuma pa etimi ebuso mayimu emra o kasa no emonchiremu ni na ni edwin ne senya mini attorney kan no I see a processing no na easier licensing process ni easier nti you perceive the licensing no back to the doorsteps of the districts where mining is taking place nti ni aka say you better decentralize minerals commission offices no you districts are mining ecosoho we know all the districts where there is mining going on nti in each of those districts you better set up minerals commission office and yet because office so set up officer and when you say obeba be sit down and we be office adan wo ho a e betimi arente na ya set up minerals commission office or omo hwe sa eyini na forestry commission environmental protection agency minerals commission obi a mejuma efa mining ho district bi a ye mining ho e be bi sa office ho eni awuti ye aye franka twini Edman National Democratic Congress 20 aka ne se NDC amanyokuro no ne den Ed John Dramani Mahama Free NDC amanyokuro no emu a na yebo ediawramu ewo movement for change yera Alan Kwadwo Kyerematen wono nso eya fafranto na wono nso edi nsembia kwakotudwa ewo tamale wobra wono nso ahya se wo bontoa ewo my Ghana tifedo ene nempotemo na wobra wone eya artisans a wonum ewo tamale industrial area ehia mu a wodi nkomo na wotirem se wo my Ghana ha no mo ade ba ko a egu enyuma pa no eye spare parts na spare parts no so no eno na eyade a ekita Ghana fana ba bia free se Ghana ha no mo adwumakuo anase ankorankora bia no wanyusu ka wono wafro ka enti se kobasa ka no a Ghana fo nyina efro no se eho niema ne bo koye den eye spare parts no se ne bo koye den eba ne sa no a ebenya sunsuanso ewo maimu ne nyina so ntinyame ya dom na se Ghana fo tie wono Alan Kwadwo Kyerematen na so wono so be president ewo Ghana ha no mo 2025 a de wono so ebeye ne se import duties ya ewo spare parts so no kire se wo be ye afri hokura wa hye Ghana fo nyina agbo se yenkonkoto aba ne tententen ne yemfema no se de be ya woni afafranto ebetima baye mampani ewo Ghana ha na so nya bedi president ya efinhia mienu pepepe ntam no wo behwe se wo be yi sa duty ni nyina ene eto ne akese ni nyina no e de afri ye import duty no so anase eye spare parts no se de be ya 2024 no ekoro nyina no Ghana fo be hu se ampa afedie ya to abapapa e de ama eye aban papa enso wo de sansem wo nyina tuda wabra na wo bontoa e wo my Ghana tifedo ene nempotamo ana wo chirem se emfinhia ma akoma kwaduasa emienu eni 32 years ni ana Ghana ya to aba ama NPP ni ato aba ni de ama NDC ni ato ni de ama NPP enti we kwa we ba nanso emfaso bi en ho no Ghana fo anya enu ntise Ghana fo pese wo muhunu akanie papa eye proper ene genuine leadership wa wo monto aba ema ono Alan Kwadwo Kyerematen efri se waye bi da pa wabra na waye osoafo no waye bi pen enu nti wo wogidie se wo betima ye na emom se Ghana fo ema ne tumi no a ana de wo kan nyina no nso ebetima ba mu wo kyeremu a wo se wotietie NDC ene MPP fo anu a ene Ghana fo ne bi nso anu akwai te sai asa wo ye independent a wontim medi president ewo Ghana ha ana wotim se nya no kure se wo be ye independent na so wotim be release am na hye bedwani na wo be ye independent parliamentary candidate na so wo wini a edi enti na so bi ye independent ye presidential candidate ya ene de se ne pa no wontim wini wotirem se NPP ni NDC na feli Ghana enu nti ebra so pa se Ghana fo hu ne se chiriye no ensuo etoboye abra na chiriye wo ho sada nso anantontom we nso osrentiment etia na nkono de a yenso afafranton hwefisa afafranton de wotu a wosene bayiye etufa yera Alan Kwadwo Kyerematen ne nsemnie here the work that we do depends on the availability of spare parts. Fabricating machines, repairing cars. The cost of spare parts alone is putting out of business. And that's why I've made a commitment that if Alan becomes president, by the grace of Allah, within the first 2 years, there will be no use of spare parts. Apart from that, most of you are in fabrication. You need metal
have been reading. Ghana has iron. Out of iron, we can just see. Ghana has oil and gas. Out of oil and gas, we can get plastics. So if we can add value to our bauxite, add value to our iron, and add value to our oil and gas, you get all the raw materials that you need for your work. And this is what I'm doing. Most of you are business because you don't have access to credit. You don't have access. And that is why you need a new leader who will make money available to those of you who are involved in industrial development. Any ayeti Alan Kwadwo Chiramaten wano ana movement for change wadano na wachire se Ghana fo entie no pa na wano so wanhye papa de ma Ghana fo enti 2025 no wopese Ghana fo man nsa so se wono ene mampani na woba spare parts ene ebu ahodo adaso no wobeti ni nyina so no ayi bi so everywhere ye to akase abono so ana ye momfra nwura mu ewo frankatwine edema All People's Congress ye twede tie kan se APC eye Hassan Ayarega wakasa echiremu ene na danko akufuado Ghana mampani o mans ma okan nyina nyina hia sempe firi se o man Ghana nansem wo ho abonsa wodan a wodem na onkan ne ano na bonani pre ewoma ya se swa na ye se ba se baifu asabe wa ya krado so ba betuo no bonu matuo mi se ya na wan pagya ne hom no so no na esene no o chiremu a dumsa ekoso o man Ghana mo enne aye nsem piegu Ghana fo nyina adwuma na ha adwen ye pa firi se o ma Ghana fo dodo na na se amekase o munsu nyina agujam akofo ha bebe na beto Ghana fo so ani mi se na danko akufuado Ghana mampeni ampa ne puma sibira pa de be ha adwen ma nema atima ginsem pa afi o ka se na o sa kire mi se wo hwe asoafo a oda o man Ghana ho ne ne anonso anase energy minister Dr. Matthew Poku Prempe wo hwe ne dwumadi a odin na no ankasa ne staff anase ono mom dwuma eye ye se energy eye asoe ho no mo no nyame ne mu kreni o chirema eye adwuma bi omobo no enso Ghana fo ani afiri se dumso ekoso unum sanka de se ayekase de Ghana enya de ebeti bio sanka ni pada ho ana nka ne adum basa se de aden ye no ne se namben Hassan Ayarega chirema ne ma ekoso no ye ne time pa afin so opening pa ye da letter e de ma ECG me chirema hama eye dubi kene so o chirema papa yi wasa time ye hwe so afo a wasa pa o man Ghana so opening a on de ne modin mo so ni pa de Muhammad Dubiki wo chirema yisi jaduma kwere sha ne se papa yi oni track record bia o mo bra bia Ghana fo betimi ade ensa si ye bo akase papa we de wa bo bra papa bi nte no Ghana fo mponji ne ntum o kire ma yisi jaduma yi means management niema bia akoso ho no no airtime na de ba ko etwa ne suru mponi se Ghana fo ka campus edumso akoso a na Matthew Poku Prempe ba mo antrenzo be ka se ne Ghana fo de mo ankasa modana modwen ho na se mo amu se edumso akoso de mo ankasa mo ya tam sable na mo amu niso na mo amo na muntumi niso ene o kyem se papa we oni aka ne honhom sunsun papa ntire mo afiri se o manga na bra ya bre ne ahokyina ya namun na se mo tena se na Ghana fo bre se ya na mbe kan se mo wedi a ne mo awira mpa na ba Facebook no so a DLFM 106.9 a kyese video ni nyina da Facebook no so a ba betime nya bia akenkan anazo benya bia hwe a Hassan Ayarega mra wakasa no video no eda hono ma oba obetimi enya bi ne wahwe ede amayen na wakasa na o kyerem se na danko akufuado o ma nya enya na de hia de afiri se Ghana fo bre pa enne media house awodo woni nyina wono mu di dwuma bo won se dum so aba na mu fide dodo na ss we nyina ya de a kire se Ghana nwuma nyina egu na danko akufuado ama we enya na hia se ba ha dwen pa ne sente no eni mani mo ma de so betimi ahye ayan se pa e betimi ya bo na my Ghana dum so ekosuo no eso etimi atwa odine kase ba we no sa kire mu se ya kase na danko akufuado Ghana man pe no no kase na be de Dr. Mahmoud Bawumia so mu ni se pa e de ma Ghana hone ne de a mo ma de so betimi ato de ama no na no waya krado pasa Ghana nyinam kane aya basabasa no se Ghana mpanifo to etena sen na moto de mana na Ghana fo moden eto aba de mana de 2024 ya to aba no wi a dumso ayehu no ma Ghana mu no ebeye boachi bidin ebeto mu kura jese nya de bibesi o ma Ghana mu da ne sent no Ghana mpanifo ntompa no afise wa yenche pa obetimi aboa na nyinam kane aya dumso ekoso ma Ghana mu no watimi apa opemese bre e ma Hassan Ayarega onen sentfo kasa no emu kyeremu ni
on Ghanaians are devastating. Many businesses have been forced to shut down due to the high cost of running on generators, resulting in job losses and economic hardship for families. Students are unable to study due to the lack of electricity. Some media houses, some of you, have to close down for a period of time. Hospitals are struggling to provide necessary care to patients. It's a shame that our government has allowed this crisis to affect the lives of the citizens in such a negative way. My call to government. I am calling on government to stop their arrogance and take immediate action to solve the power crisis. We cannot continue to live in darkness while our leaders turn a blind eye. It is time for real solutions, not empty promises and excuses. We demand that the energy minister and his staff be held accountable for the management of the ECG and that competent individuals with a track record of success be appointed to lead the company. The power crisis, or doom so, is a national issue that requires urgent attention, action from the government, and we will not sit idle by while our country suffers. The All People's Congress urged the government to put the interests of the citizens first and work towards providing a sustainable and a reliable power supply for all. If they cannot manage ECG, I am ready to take over, privatize it, and I will buy it. Any awuti ye eya frankatwini edema All People's Congress ye twani tia kan say APC Hassan Ayarega nene ena wote enoko de everywhere ba no wo bra say de ayede de na danko akufu ado no an na be de chi Dr. Mahmoud Bawumia say yisi jadwuma ko mo ntumi hwe so pa magana fo nyanyam kane de mo ntoma na obeto no wasiesi amaye Ayarega na e ka say I see and say ensema e banti in fact obetimi aye oh so obetimi ato ade wontimi nto minnim ni sika asem de ba se yennimu ni nti yentimi nkase wontimi nto no ho na asem no ba de obetimi aka ne se obetimi aye den ato no wasiesi nemom se ne be ya dumso no emma biem ho na asem no wo no se ECG a state institution se ne senate for town hotel ya Yera Branch Champon adini sika akwa shemu 60% wo manage you see I think say you see ebo ho the role for privatization of ECG na che see enya obi obetima so mu pa maya because ade ya aban ne de bia nya papa ase kroma na okon sa na tie o ade bia ya aban de bia nya papa so say Yera Hassan Ayarega betimi ato na obama na gini ye wa bra yenya power crisis why not so I Ghana ni no crap abago hwe o man Ghana ne ma na ye o man de institution bebre na mpanifo atonton na motonton no so hu semfa so aba so ye dijuma oh na hwe o man Ghana dodo na dumso ebisi mri bi atwam o ene enim se atwam na tisi anso asan ba bio enti we kire se amanyofo ahodo no nye ready so mbetumi aso hawe ya no apa ho pemesi bre de ene ehun ben yan se on betumi agya mama akrankra na akrankra toto ne ma na nbeboa but say Yera Ayarega pre na say aban na anton ECG na ma no a won de me kan kire no da bio what ha to heya free ni fie eba main road no just about 300 meters away oh when is what ben hakura portals akura ne dem wonye sa akwa no mfa ne dinya den ento so efise kroma ye wa akwa hodo pie wo hono mo a ya ye de ato amanfranfo Kwadwo say what say o police headquarters overhead na wo hono minim ne din say Okogyeabour say dey and dey minim sa overhead na oko anim straight I won say ADB baby MTN for no woni fa so sa kwan no ekọ road safety ekọ Ghana Football Association ministries hono mo no de ekọ Ghana Journalists GIJ ekọ GIJ hono okay your friend Julius Nyerere Street Tanzania omo president wo dadada Julius Nyerere enti Tanzania president din eda kwan so Ghana ha Ayarega sa about 200 to 300 meters away no a aye henkro no a ekoko wura odem no say when ti anto ECD it means who was ka obetim da ide do Ghana ha fire sa akwa na judin wo fa futuo we ndie me hu se mfa so wo so bebo yen so bebo hu se amanyofo no aya na du ba bia na ha adwen firi se
se wunya tumi na eno nche se wuntumi nya bibia mfa mwa wo man yo am se do one sa na wo no mo dwen nanso ade ne nte sa de wo baye na timamufo no badwene ho ahu se nimpa we yenya ma na kwanja mpu no anamo se ne watu enti ye ba na kwanja obetumi aye ma na aye den aboro so bo mo de mo tena se atwan ya mo petumi a ena obeka nsem akese enti we de afutuo we de obeso man ka beboa wo no a but unim efa bible so na me yate wo mase de enti a wo mpese wo munya tumi ansa na wo maye bibi no Kwadwo Ghana ha ensembo won ma wotia wo wotia na esesa nka wo chepani ne to abonten awiam no atwa na chiri ma what am I say and ekoso wo NPP ekoso wo NDC sesie ya NPP na wo power yi wo pa ma opposition party bi anama obi a wo ye Ghana ni enye na adwene se wo hunu se ekwan bi da hanom ekwan na nye me am dem sika ekoye wo mo be ma ewobi a police for ni a soldier for abe stop say any pan because omususu say any pan ya wo beji din aban na ni munyam no individual na beje ye wo a whole lot of evidence e wo ho se party be ye on papra okrum ha yes enti ahu individuals ni ntime moa enti ana wote se obi wa ba mu an yes individuals no se wo ye Ghana ni aboa ban mo boa obi ntime moa ban because aban no mo bedi so a mo ye do furu pe hwe se wo ye wa adwe se wo yi kwan bi nansan Chado ho baby obi ye NDC parliamentary candidate ye nyama nyosem ye wi amema examples ana wo se no ekwan na nye ana fe bi kwan so ko so Ocran Akwe North so Ocran Akwe South ha ye ma police fo ne metro men best stop ne se o ya aban na ni monyam ne nipa ne be ye de age hwe kofo time wo hu ekwan bi free taifa epiem ewo Dome commercial bank na chi ye frano Jinyami Street kofo na ya na adwo se wo ye ana wo ye na aduro bebe no kofo firi so ada hodo mo ama aban ko aban ba sofu bi pese wo ye sa akwan no na ode boa Ghana because eye kwan wo de champions abegu so wo de eye efeni san do mo de bridge akesie wahu wo de abegu so de anya abegu so aye sei yenya Ghan East Municipal Assembly Ghan East ha Ghan East abo bokobi etro letter 10 sabre na MC yoteso ye maami tulasi mensa etro nkrata 10 de betes of no one say wenya because say akwan ene junction ti o say akwan ene junction edo so wo krom bebreba traffic ba ekwan do so mu a traffic ba wow ayal gafa usika ni din chachra enfanya kwan no oh wafutu ne wasa aje waade jaja medai on fa sika ni chachra so ko sesi na be ko so de na o ma ne da chi we chire ye ma ne nye opa ma yal ganya na adwese sa akwan na da ne fie ni ho no okoye afina mete won sam na ze firi se krom ha ube hu asojafo ye weskafo bebre won mo anko mo pepa se ko betimi aboa o men e wo mputu dwom na nso se de wo kan ye ma ne nye o sha ase a ye be ka se o pese o ma aban na wote so ne ye on paprent that's right ye ma ne nye yes say yesu ben Ghan East Municipal Assembly letter ya American Kwadwo mi obi yo I have the copy of the letter ye Ghan East Municipal Assembly letterhead ya trust say akwan doors wo kromu a traffic ba so if we have such leadership with such mentality Ghana ye be brese we on ma ne nye ayo bra on fa ne sika nkoto nkati aboga no mere na mamen kan message ne kakra Kwadwo ha de pempen wasi ni pen meboa oh ha de sa asem no se de tin sa na ye ka no simple ya osebe odi framokom ahimfie an wasi wotie ya life pa edi free aye gospel oak barber shop inside Kumasi Amakom an wasi ma ya ha ya dase na aye Zinabu Adamu an wasi good afternoon wafa ane na wafa ase in fact ka se ebo ne demo papa na metie mo life pa no so wachi akofitela na so wachi akofitela kofi ko sambua obehwe banim sa no ko sambua na Robert Gameli and was offer good afternoon was say yen call spade a spade not a big spoon and ase kwankra was it the way a dollar ni si cross ropa ma Ghana si kasama ti anwane de ehuo enunti empanfo enye bibi emfa ho pa visa dollar no de ama Ghana yeni mogu ase pa an economic misaya no wo hefa ana kofi parliament de aba was say a country called Ghana Ghana God have mercy on us nyangopon mo bro bi ho be hu yan wo hu yan wie
piaga with the frachimasafo and I say it is better to believe NPP than believing NDC yo and no see adventure yen to akase ebo no so na yen kopoye mantemu a womanfo ne ade hia wonom ewo achem osenase ewo lower west achem kropono emu ewo apoye mantemu na sese wo buafui na enye bufuo keke wo matie se montren so ayo ye kire demonstration pa ne nyina no ade se wo kire mu anansan wo so branta mu eto ye no ama bridge kesie bi a ewo achem osenase wo no ebu agum se kurobom na so wo maka kan asempanifo mpo eni upper west achem enu nti ebufuo nti wo matie gu montren so adi koja bomuti a ene ye nchede wo biada wono be ekirem se wo pasam aka kire nyankopon anu ato agu mframam enu nti demonstration na wo mo ye no wo mo ade eye petition nkrata akwa MCE a wono wo upper west achem anase lower west achem eye honorable set eye buatu se wo man ntu mampani akufu adonim se wo mo to abade ma no enu nti se ne wo beyi kuro no ayipamu a wo mo danase pa na emmo no se bi okusie du a yentia so mprenu wo bra wo mo kasa wo mo tiremu a enfinhia nwotwenie ana wo mo kodi la so to aba edema NPP nanso no akwambone wo achem wosenase eni lower west achem potem ho de wo abeka se Ghana no wono ma wo empotem ho de wo mo enka ho enu nti wo mo tirem se hwe se wo mbetena se amaduadu mfani amesi kotia no age bode betem eni enka gwa won boafu mum yenti o musam no ebi ye kan aye pumpi se ye kan national cake na ye kan ho bi school ye ho no mi the previous mahama extra government and almost started on be school amai fofi antwata bo mu fi akonya so aban ni mo na ye to ya ba manu na ha no sebe ye de ye ponchi christ si ho ne de MPP tradition na ye windi no masa aban ba ni we mi ayen se na ku fodu tin a oni na MC 18 a honorable set first warning honorable set board say buni awsna so yen so do tam ma ese yen so ye pray for ye national cake because ye bre e wo puntu ho ebi ko yen bu ko so to a eji fa hanu na first of all school kwanda hanu second hospital clinic kwan so e da ho no so to say yisi na di chance kwan ko school a in fact ye bre kwan e be first of primary e be ko school at the same time so zongo mu no so to a eji fa zongo mu na maybe so we say go so to e fa hanu ye na nanu ma no demu na ko wa ho ss nema aha de ye bre pa isa hanu nsuo ni yi a ye hu ni ye dwe ye ma ho ti say wunya babi mpo na wafa na wakasa oba mesin ko school e di say yen oba tan ye so ye ba ye pega na e di ye twensuo enso ye ti o mai mu aye na ha no hu ma yen puto de achimo sena se yen ka ho bi ase Ghana no kura no yen ka ho aboye se de bi nso abo akoko isan se utwani ehwe kuro mu a west achem west lower achem district no yi asaman kesi a osena se next town enti ebusia eni ayati ye womanfo ne adehia wonom ewo achem osenase ewo lower west achem poye mantem na wo mo kasa na we akwadwo wo mani abiri nyina nso no opa ko sika no pion sika no pimienu apaka ya pomte sen nyame adom me woye mo we a wo mo etiete enwe nyina wo musu yon opa ko sika no pimienu na ka no pimienu no baako from so omumra na yenka omemu no kure emu omoni na ho nkyere wonom saa ka no pene ye ka no kure wase no ase be ye empty na baako nso ayeso we de ye cha party t-shirt say ye NPP t-shirt say ye NDC t-shirt e ho be ye ma enti ye nsuma Ghana ni okwa say osana se ye kura menim zapaka ni me ho de a ye one of me community a me hu nipa o sisi a me kasa yi wo hu nipa yes enem papa ye busua no so e fa bi e ho no mo pa no mo firi ankasa eno ho ne ye asen is it nyankomase ya e ho ye nyankomase na say e ho na wo share Pentecost na say there be Pentecost mbe share say won krapompo ne mantemase pacho pass bia ba me enti me tira okon sister Alice oye madam for pa ho no wote na okon wo hwe mpotem ho no na wuyi asaman kase firi ho no ma enkrokura wo do etoato aso ho ni nyina no osana se na wo ho a eso kama wo ho pa kroi community na kasa da ho we ba bia mo ye demonstration na ba bia ho no mo nye nana camless ne da no ba kure da wo kese kama pa ho no mo so kama na so mpuntuo pa okon abo wo no nti mpinifo mo ani nko wo no mo so mo to aba ne bi mo ye Ghana fo ene so man to aba kura na ase no mo ye Ghana fo obi obetena gomwa so no enye de oto aba ma wo de ekire mu ni se o ye oman ne ba ye nya yiru pese be ye oman pani a oman no wo na ada no ndi enye ayipamu ndi e besere media teshi for na ayana omusun eye misum teshi 20 years ni wo ye mpia won more than 4 years opua
na wemo atwa kai apakan Okogyeabour tom latest from the world of sports. Stay tuned. DL News. Ebusia enere yansamo wa ha emo wakwa bamfambra DL 106.9 FM kasafidie so ene area from tobreka sebo so mreredo se agudie mu nsama woso na ebusia ye de ebeda na hu ne ekọ ene nieba insempi na de guyan pronso a ye de ba Ghana agudie mu nsamo a ebibrem de wa and of course nkrofon kroso de latest any exclusives no ni nyina kitan ya bobo no ebusia ye de ebabeda me amede nsam na ba no edi ameje so no eya yesu ano de share Apakan GH the blessed kinebusian tentam so a mention samna sim from fifie from the mention say from the Black Stars of Ghana kache danwada and Central African Republic World Cup 2026 qualifiers no omuni omudi boania ekwawie no na Ghana chioma bomo ekamie enan emomatumi atimumiensa na brantia on the day no gini dimpa no Jordan Ayew obo hat-trick or she 3 goals e that game no na Otuado akasa ede afa Jordan Ayew na according to Otuado no or say Jordan Ayew so jina game ede magana ayana of more than goals na nkrofo judging by goals and on she goals or say Jordan Ayew obia ojina Ghana game or work very hard for the team na no hard working for the team no ayana nkrofo hu and omodi goals judge no we ni nsemo Otuado ede atudwa ede afa Jordan Ayew a yedi amount in the na yenremu our Black Stars team na nkasa kachia na after the victory omunyae against Central African Republic no endra omuremu our Konfuanochi Teaching Hospital ekoshia management no and afenso no sebe ayarefo wo no omukọ ekosro munyina na obeka His Royal Majesty otumfo setutu alanchi a project bi Konfuanochi o se he Konfuanochi na endram rantene so ekoye visit management of Konfuanochi ekoshia ayarefo na ende no ayefeye pa yedon sam edi atwenim na Tariq Lamte defender Edema Black Stars of Ghana na danwada onyakwenya ebo game nibi Edema Ghana na wakasa osi ne 2 games a omo boy no na camp bibia kama onya great time camp with the squad enwechin so no nkunimdie mienu a Ghana nyae against Mali and Central African Republic no na niagie pa no se ni titiri danu game a omo boy Kumasi no first time a obo game Ghana enie na sene chitafo no Bora Stadium no everybody mrante so no na nigie pa great and massive experience and onya no o si baby edu ne de omo kokko arrest na ende no omo rem mutim saudo mu na omo prepare na season ni shase a enyama koye de ma nti o si it's time to rest normal recover we any nsema Tariq Lamte ede atudwa yedi amount Bernard Tekpete striker de mabobo ko friend Ludogret Rasgrad Moldova League na Abrante after 2017 ayede ne ko Afcon ne monmo ewosro o she goals de ne mon call up no ho ayedin e de Abrante na Bernard Tekpete se were ready se empenefo after long time no o mo tansa e de frɛ no se onsamra no mesia kan emfama Blasters na were ready se obeba no wabesia kan e de ama Blasters no we any nsema Bernard Tekpete striker e de ma Ludogret Rasgrad Moldova League ede atudwa yedi ama uwem England Championship numa bobo ko friend Luton Town nansia na omo English Premier League num na so omo ko relegation to the Championship na report eba ene so many abreso omo person omo sign Ghana yen different friend Babaraman from Pau Thessaloniki so omre from the Greece League num na ombesia kama omo Championship they say Luton Town on person next season no omo qualify back to the English Premier League no enti bibia to India ebi ana Babaraman ebuna ketem akopiem Luton Town yere won
some Eddie Atwenim, Ghana Premier League, no, Ebusia, and then outstanding game back, Ebetoja, match day 28, not Dreams Yabo African Tino, or Mentuambo, and the Uramo, our Theatre of Dreams, our the Rua, a boy area, a Nomi and Sa, Bobo Quefren Dreams, and a Real Tamale United, and a this game in Buenia, a very big game by all standard, and won some, and on ahead of that game now, Ebebason, and a Baba Kushibo, a midfielder, Edema RTU, or Sibu Sumun Mumni in Penny 4, and Tiomokai, into Omo concentration, or Mudi Rasa game no Makobono, our firm answer our na game no na tutoja say because of Penny 4, Ede RTU boys na eka Busum Enuma, Omuntu and Tebi Omo game no, na Bubaka Mohammed, RTU Kasama 4, or Sisa Samana na Montana Yanokre, Emran Tenany Timinina, Ebekwa Kobosa game na, Yadon some Edema, na Ebusiana Ochin. A big game and a has Ekobo. Omu Remo, our Bechem, na Omni Bechem United Akobo, na has Elususa game where. Omeko relegation. Na Bechem United for Sen Omusifa Tree has no, Ebusia AIO. Na Enanope Omako tweety. Na Twitter Bechem United for tweeting almost say, Dia Enya Webo Wenino, you to Asia Yensinsano. Enti na Ochin dear. One Shabiana has ako relegation way and the level has to folk Edward. Yet want some Edman, ya money till our uncle phone crosso and Famadia. World Cup qualifies 2026 no African games no and dry a be to the resort and say na kwe wo grubino kwesia pia team no dia massa form one and wash you and dry much is South Sudan ebo mekami ansa or mantuante grubino menoka se kwesia pia and Lydia in the nyama ekwe Edmano. Group C no Lesotho 0 Rwanda 1 South Africa 3 Zimbabwe 1 Uram El Group D and 3 games and a basso Mauritius 2 Eswatini 1 Cape Verde 1 Libya 0 Angola 1 Cameroon 1 Uram El Group D and 2 games and a basso Zambia 0 Tanzania 1 Congo 0 Morocco Chiomo Bome Kapolopoli Insia Omentmi anti Group F no and 3 games ebaso Kenya Anshebi Sansona Ivory Coast Anshebi and a Gambia 3 and a Gabon 3 Gambia 2 and a Seychelles 1 Burundi 3 and so our Ghana group and 2 games ebaso group I Madagascar Anshebi Mali Anshebi and a Chad Etnasia Comoros Equatorial Bome Caminoa Omo Entmi anti and so wa Yadon some Edemont till Manchester United are catching Ebusia Enios group no a confirm say Manchester United manager friend Eric Ten Hag no on Trana next season on Yejuma and for my team my friend Mayu contract extension omo de bemano na was sign into tell am manager ne de oni baby akọ otna na waye adwuma na abusia yenyina we so na agudie mu nsema ye boabo no ndawi e de bro ne yem fancy me amede agudie mu nsema de ba dia me giso no e ya yesu ano de hye Apakan GH the blessed king. Over to you Okogyeabour. Mo Apakan any agoprama so nsem ti abusia ye begina we so na wia ye nsema hodo aye boabo no e de beso mo se ageme nsem prem to breka se bo no ye de ebesie na ansa ne be kro no ye ma me ba ko a DLFM ano pawia ne anwumre wotie pa ne din de Madam Rahel Sanyo wotie ododowa wose ene eye ne birthday anunti on behalf of the team ni nyina no yeah we show happy glorious birthday Madam Rahel Sanyo nyangopon wonhira opa na yenhira keke enhira sika wom enhira pomden wom na enhira nso awe chichira nso ewomu ebefa na fampo awie gem so amen ewo ho anunti no happy birthday enko emfamao Madam Rahel Sanyo ewo dodowa yeda se papa kase bono yede asi na awia so pese utu kwan afo ni kirem ewo ofanko barrier asofan eho ana obehunu eye Sunday Psalms consort wo pese unya visa editu kwan ko UK Canada Dubai Poland any Croatia dia eho no mo a ana do ni ebekire 0244 291546 was connecting dreams with opportunities. Champion ko fitela de ko Facebook no eso na akenkan form so ayeje brede samne bre wo no edia mejeso eye gangster cat ya meeting kura Okogyeabour Ocran mene Nhyiraba Kwadwo Sammy B yada mo nyina se awia yi ama mo nyina mo eni tie a ogyen oboja DL